isizathu kodwa ke mengizwa mebexabana ngoba phela ngigcine nami sengimdala sengibabuza ukuthi yini lokho enixabana njalo umshayelani ubaba athi ubaba uma wakho mase ngithi baba wenzeni uma athi uma yingobani akafuni ngiye ekhaya lami akafuni ukuthi ekhaya lakhe kubo kama wakhe because mina ngangibona mhlawumbe noba mthatha kancane ngoba uma akanabazali yena unabo abazali uma wakhe akabaza abazali bakhe so methi uyaphezulu 25 kama wakhe kube ekhaya lakhe uya kosisi bakhe laba abadaka utshwala futhi ibona laba bamenza ukuthi aphuze utshwala angazi mina ngibona ukuthi mhlawumbe uma wayesephuziswa isona lestress leso ukuthi ubaba uyamvimba ukuthi ahamba ye kumndeni wakhe I think so I understand kodwa manje uma nje bephuza manje ukasho athi istress mina ngimlethela istress ukuthi ingakho ephuza sekuyimina manje okay mana ke ngicela siyibambe ukuthi soqala sibingelela abantu awukhuzeki inkingi mawukhuluma uma manje lelo iveze ikhiphi mayikivele la kumele nje iqhosha lemele okay imali ifake kwi-cleavage na ima ngiyifake kanjani ke kaso iqhosha livele yebo yeah okay ke nini siyabingelela ke manje sibingelela umphakathi cha sibingelela umphakathi phela uyaqoshwa lana ngamanzi azophuzwa yiwena uma ngoba ukhuluma kakhulu udinga lokhu ngwethela ngigwethela inkosi yami nina bendlondleni ophaphe ekhanda kamenzi ndaba kawulalele lo muntu omemezayo omemeza ngathi uyakhalula uthi igula lika Jama lichithekile awulichithwa ingqole endala kithi kaMalanje lobingelela nguprofessor ngingwakamkhize ngidabuka kaNongoma esigodini sakabheka umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi uma ngabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu le oyethamele iHow I Ended Up in Drugs okuwuhlelo noma okuyingozi engaphansi kamabona kude okuyi Mp TV1 la esisuke silanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya Ezidakamizweni usuke bezosilandisa kabanzi ngokuthi bona bawela kanjani Ezidakamizweni nangandlela abakhule ngayo into noma uhlelo limalungana nani no uhlelo lumalungana no bhula umlilo lapho ungakafiki khona sifuna abantu bafunde kubona odadewethu inkinga ababhekene nazo emgaqweni nanokuthi bangena kanjani ukuze wazi ukuthi njengamanje wena mawuthi uqala indaba Ezidakamizwa mawumuntu wesifazane ungayigcina ukuthi uthola ukuthi udayisa ngomzimba mawumuntu wesilisa ungagcina usuyithola usumuntu obamba inkunzi ushawa abantu ubulawe ungayithola umuntu osengcipheni olala phandle ngoba kuthoba eqhamuka abantu nje bevele bedubule kumonakele lutho bebulala abafethu abalala emgaqweni nodadewethu kungabi futhi indaba zalutho kungaboshwa umuntu afisa okwenja so if ever ke wena uzokweqa lento le esikukhombisa yona la uthathe impilo ezokwenza kusasa impilo yakho ibe sengcipheni ungasithola ke usesimene ongazi ukuthi uyokhulula ubani kusona noma uyithola ususezandleni zami lapho khona nawe usuzochazela abanye ngosize obhekene nalo la ngihamba nenkosazana ezozethula bafowethu umshini lona ngiphethe umshini namhlanje ngiphethe umshini weindaba hayibo bafowethu uma ngabe uyaqala siyacela umuntu angcinye ecindezele usubscribe button noma umuntu acindezele nebell lokho kuzombeka emathubeni ukuthi if ever kunesiqephu esisiposayo ucingo lakhe liyokenqeza insimbi yothi mayingena ngaphakathi uyitholela isiqephu sangalolo suku siyacela futhi abantu bejoin imembership ibalekile abantu ngiyavele kuzohamba isikhathi kuyalapho ngoba imembership ikhula kancane sizogcina iqephu sesiyiphosela abantu okuyibona abangaphansi kwemembership ngoba ibona engicabanga ukuthi abantu abafisa ukulibona uhlelo luthuthuka lukwazi ukuthi lisize nabantu lukwazi futhi ukuthi lihambele nezikole ngoba injongo ye-membership sifisa ukuhambela izikole nodadewethu behambe beyokhuza izingane ingakho ngeke ngithi umuntu mayesela ngiyacela sis if ever umuntu ebuka i-episode yakho ngifuna azalwe kabusha awubingelele usho ukuthi ubani igama yebo uZandile wakamtshali isigodi anginaso ngwaseChesterville kuRodrina ngizalwa uphindile emtshali nomthokozisi mtshali yebo uhlabangani yebo uhlabangani matshinga omhlophe impela anginaso isigodi bandla awunaso isigodi ulokishi futhi uyikasi bangazi phela ngazi ubaba wami wathi wasemnambisi kodwa akazange ngisekhona manje angeke ngikwazi ukuthi ngikhulume ngento ukuthi ngowalapho ngingakaze ngiyekho yeah I've never been to pho yini ube isibhehane ngathi ukhulele emakhaya
inkinga ngikhule ngingasho nje phela ukhule usamncane kodwa usuwenza izinto zabantu abadala ngoba manje bese ngigcina nami ngisotha izinto zabantu abadala nasekhaya yabo ngigcina sengumuntu omdala ngiyingane ya ngoba bekuyimina ngedwa ingane kodwa nginabo abantu abangilandelayo usisi wami kodwa behlala nogogo lozalo baba wami so mina bengikhona nje inkinga ebeqhamuka ekhaya phakathi kwamama nobaba mina bengikwazi ukuthi ngizothi so manje ugcina uphila impilo yomuntu omdala oyingane awukwazi ukenjoy ubungane wena wavula waqhamuka usumdala yeah that's why ke sometimes ngibuye ngifune nanokuthi athi ngayibhemela ngibuye ngikhohle hayi kodwa kuzomela sikukhuzeke lokho kubhema kumele kuphele manje angithi vumelana nami phela ya ngeke ngingavumelani nawe ngizovumelana nawe ngoba phela nami ngiyayibona boyo enthusiasm yabo leyo nto kodwa manje angazi noma yebo nini enthusiasm yini lento leyo no phela ngeke ngize ngiqamba amanga bandla ku professor ubaba wami kusiyambandla noma ubengayena umuntu obenemali kodwa uwenze ngakho konke ukuthi angifundise shame hayi ungifundisile ngiesikoleni awusilandise nje ukusuka nokuhlala kwakho up until kuze kufike lapha izinto ziba nje like ukhulu umncane inkinga lezo sibe igcina ibhekana nawe ukufunda kwakho up until ubaba wakhe eze ngisho amabangena phezulu hayi emabangeni nje aphansi ubaba noma wami bashada bengihlala kama wami 25 bashada uma wami nobaba wami bengisamncane noma ngingasakhumbuli lokho kwasa 25 kodwa ke ngikhumbula sebeshadile nje lade sehlala khona nje sesihlala sesiba u3 imini uma ubaba usisi wami wakhe ukuyohlala nogogo lozalo ubaba wami bengifunda grade 1 grade 2 beku right nje lapho ubumfundo onjani ayi nje noma bengumfundo okade engakabonakali kahle ukuthi wenze njani mhlawumbe egangeni kodwa hayi esikoleni incwadini hayi bengi-right engazi ukuthi bengihlu hayi bengina kodwa ke kodwa kulamabanga lawa athi mhlawumbe ko grade 4 5 bengina namahloni yabo lo muntu lo osaba ngisho ukuphakamisa eklasini uthisha zathi mtshali ithini i-answer mase ngisho athi ngoba uyayazi nje ngisaba ukuthi bazongihleka amahloni yabo izingane medanihle so nje ngafika nase high school ngisho ugwayi bengakobhemi lapho ngami e-high school ubaba wami uma wami beyade sebenza emafethu unesifuba une-asthma ebehleze ebuya njalo ntambama isifuba vula umnyango yonke inkathi ubaba wami ngeke ngoba vele nalento esebenza lapha akayiboni akayeke emsebenzini abe u-housewife ubehlezi ke esemsebenzi bobabili bengena 6 to 6 so bengingedwa nje egcekeni so wayeka ukusebenza umama eyeka ukusebenza obvious ubaba uyabhoreka ngama weekend ubekhetha behamba aye kubo ku25 la ehade engazalelwa khona so angimazi uma wakhe nobaba wakhe uma wami naye futhi ngiyacabanga ukuthi akamazi oba akazazi angixoxele ngaye so ngazodadwake nje umamncane obani bebeyiphuzela utshwala ke so noma naye angimazi bekushuthi bebuya ntshontshe ephuze ubaba wami lenkinga naye ngiyacathi ufana nami baba wami amahloni nje uyayitshela bengathanda ukuthi uma wamaye kubo ngoba ubebona ukuthi mhlambe bazombuyisela emuva ngokwempilo angazi bebehlezi bexabanela leyo nto ke to a point ukuthi baze balimazane balwe ngisho umakhelwane ngangibiza umakhelwane ke bazolamula ke sometimes ayi ngangigcina ngasababizi namakhelwane ngoba nabo mebefika ngakusasa futhi kuzobe the same thing ngagcina ngizenzela mengibiza amaphoyisa afika ashaya ubaba wami kuba buhlungu ngagcina ngasababizi kamaphoyisa sengiyimela mina ukuthi baba wami sengimdala plus engine high school manje ngiyafunda manje futhi enye into baba wami nalokho ukuthi ngiqala ngibhema insango ngiqala ngibhema insango ngangibona umuntu usisi wakamakhelwane lo muntu waye role model yakho yes kungichaza nje ngibona nje ngiyibona kuyinto enhle nje nami nanokuthini mhlawumbe ngibhorekile ngingane ngedwa banokubhemela lapha ngaphezulu kwasekhaya ogwayi ngiqale ukubhema ogwayi yabo ngibona kungichaza nje into abayenzayo which was wrong okay ngibheme insango mengibhema leyo nsango leyo ufunda mapha amabanga lapho moko sengifunda grade 8 grade 9 konke lapha ngoba imina umfundo oqala wavula isikole saseChesterville Extension owenzani matric oqala lo waseChesterville Extension 1 isikole isisho sasivuliwe lapha ngasekhaya so noma ngingaphasanga kahle kubaba wami wasewangisa
la e-Alwan Street uyoqedela uyo-upgrade ama-studies. Yes, kodwa nje nalapho ubaba wami ubeza kahle nje ngoba ngisho ukuthi ayikho into mase kuza ku-education ayikho into adethi but kuyona noma mhlawumbe athi no kuyona ubeya yacele nje mhlawumbe khona ukhazini wami ukuthi awuhambe uyomfunisa isikole esiwukuthi kunjani ukuthi benganankinga nje ukuthi ngifunde ngobani wayelokhu enama-doubts yabo sisi wami lomncane uyena ade mbona ezi umuntu ozophumelela empilweni lokho ethi udokotela wakhe wakusasa awulo udakwa insanga ngithi ngase ngibhene inhlanga awuloda so mengibhala ama-test esikoleni made kwenziwa ama-test o-English bani ngibuye nawo ngiwabeke la etafuleni lele ngenza sure ukuthi uzodlula libone hawu 60% noma 80 bani 90 athi kusuhlulwa yena ukuthola 100 dude kanjani ngabe uyajabula mfethu kodwa-ke akubanga inkinga kalokho ngoba-ke ekugcineni imina ofikile amatric lo kade ethi udokotela wakhe azangafike-ke bandla okay usisi wami-ke ukhazini wami angiphambisa-ke safuna lesikole e-African Vision la ku-Alwan Street nje sayofunda khona ngawufunda khona mengifunda khona ngenza le maths ngafaka i-criminology angizange ngize ngisawuqeda-ke ngisho unyaka khona ngoba ngavedane ngabona futhi ngiyashesha ngathini professor ngiyashesha ukuthanda izinto engiyibona eceleni ngokuthini angizange ngize ngiphiwe uthando la kufanele ngabe ngilithole khona ezumntwana akukona phela ukuthi okay fine ufuna into uzoyithola imali nayo yakhona awu like ukuthi ingane uzoyihambisa epaki iyodlala uzothi hambani yodlala hambisa awuyanga wena njengomzali uyoyidlalisa khona yizwa leyo nto engizama ukuyichaza ukuthi bekhipha imali yayo yonke into kodwa azange like ukuthi njengoba ngangiphasa umatric kwazi watshelwa abangani bakho ukuthi hawu ingane uyiphasile ihambise awukubuza ukuthi ufuna ukwenzani uyayibona leyo akakucabangi lokho yena ukuthi kufanele akwenze hayi ukuthi mhlawumbe sekuthiwa emalini hayi uzoyikhipha imali kodwa yena isikhathi sami yabo so ngangithanda kakhulu adopt izinto zabantu ngokuthi ngisho umbhemu ngabe kube into engangi like ngangikhipha istress kakhulu njengalokho wasesikoleni ngavudane ngabuya ngamtshela ngathi hayi baba ngiyakuthanda ungalokho umusha imali yakho mina ngisafuna ukufunda manje ngisafuna noma ngithatha igap yena angiyeke ukufunda ngoba sengibone lapha esikoleni kuyagwinywa udliwa ingidi kuyabhenwa yonke into nami ngabuya ngiyidakele nami ngidlele lawo ma-drugs ngathi hayi ubaba wami ngiyamcabangela ngikhwithe siyabiza lesa sikole yena akakubonanga kanjalo to a point ngathola ne-boyfriend ibuye ejele i-boyfriend yazi yangimithisa ingane ibhizi idlale idlale lento le iwunga le ibhema le unga le kuyena ngiwumuntu ongazi ukuthi akayazi le unga le kanti sengike ngayi-experience before. Kanjani wawusuke wayibhema noma wayibona? Ngayibhema phela ngithi khona lapha esikoleni nje nali lesikole lesi lokho sishukana nensango abanye badayisa amadamaredi ngo-20 rand ngiphathwe isisu ngomunye uLesihlanu esikoleni soyise ngoMonday i-weekend yonke ngiphathwa isisu uma wazangiphuzisa omunye umuthi nje omhlophe ethi owesisu ngoMonday mengixoxa esikoleni uthi hey angizange ibe ne-weekend right bengiphethwe isisu bathi hayi ngeke mtsheleni iqiniso bafethu leli damu lela kulona itsango kuphela wobani abadayisela iy'ngane abadayisela iy'ngane zesikole lento abantu abafundayo noma abangafundi? No, umuntu ofunda khona esikoleni kodwa ubrother wakhe uyena oyimafiya yalesishandisini kushuthi wayinikeza kushuthi kahle naye wayesha ethikhululeka ngizobadayisela esikoleni yizwa leyo nto bayasazi phela ama-students siyayithanda izinto. Okay, that is why bebaningi abantu abaphuma ema-university bayemgaqweni. Yes kakhulu nje yabo nje abama-drugs ozogcina esethi uyodayisa ngomzimba ngoba kahle nami ngitshele nje ngabe kade futhi ngithi into eyayi-permanent leyo ngisizwa ikona ukuthi ngimedane ngithi at least angithole umuntu wesilisa ozongiphantela kungaze kwenzeke angifuni uqamba amanga kwesinye isikhathi kukhona ukufika lokho ukuthi hayibo anginalutho bayaboshwa labantu anginalutho awunanga umuntu uyaqhamuka ungicela into ekaso uyayizwa leyo ngokuthi ngiyazi ngiqalekile anginani ngiyivume leyo mhlawumbe kayi-1 kayi-2 uyayibo kodwa-ke ngenza sure ukuthi ngizohlezi ngiba nomuntu ongizoba i-boyfriend ami ngizothi no hayi ngithandana naye uzokwazi ukuthi angiphantele le drugs leli ngoba manje ngiyahluleka mina ukuyiphantela lona uyayizwa ngoba ngisho ekhaya lami eseboshiwe ngibuye ngicela ukubuyela kulo baba wengane oqala eseboshiwe angithi bese na before aboshwe ngize angithi bengazi nayo ukuthi ngiyayibhema iwunga ubengakazazi ukuthi ngiyayibhema iwunga yena oyibhemayo la nginganendaba nje nayo siyaphila nje ukuthi sikhulisa nanengane awuyilokhu entshontsha-ke phanta-ke abuya angabuyi ngelinye ilanga mengabuyile
nami ngihambile ngiye ekhaya mengithi ngiyafika ngelinye ilanga hayibo ngifica abantu balele embhedeni bawu4 mengithi amantombazana amaphara nje lawa yabo sixabane okay fine idlwe lona bese ngiyibuyisa lento ngicabanga ngingedwa uthi shuthi lo mfethu lo uncamela amaphara kunami shuthi nama ngibheme ihungu yayizwa leyo mefika ntambama ubheme idama mebuya ntambama sesi right idlulile lento kodwa yena usancenga ukuthi ngimxolela ngithi uzokwenza noma yini ngithi uthi mfethu ngishaye kabili hayibo hey ihunga lengithi hayibo vele ngibe na arrest ngiyothi ngishaye kabili yabo to a point ukuthi njalo wayesehlezi athi awungithengele itsapho khona ngizokushayisa kabili ngokuthi uyazi wayesebona ukuthi mengingabhemi ihunga ngithi ngiba down ngihlisa umoya ngibe ngisalokho engikhuluma kakhulu ngixabana naye ngibuyela kanjalo ke sifihle nabangani bakhe waze waboshwa ila khona ke kubonakala ukuthi awusengiyabhema ihunga useboshiwe phela manje sengine arrest sengigcina ngenze njani ngithumela abantu ukuthi bayongithengela lento le ngizombhemisa hayibo uyayibhema yini lento hayibo kahle ubengibhemisa usibani kanje beboshiwe bengithengele bengishayisa nina beningazi uyayibona yona ngibhema kanjalo ke futhi okwesibili angithi okokuqala ngayeke esikoleni ngathandana naye akazi ukuthi ngeke ngayibhema njengoba sengiyibhema ke naye useyaboshwa sekugcina manje kuyabonakala ukuthi sengiyayibhema ke manje ke okay fine njengoba seboshiwe ngathola umsebenzini ngaxabana nemanager libangani sibanga umanager okay fine bengisebenza e-restaurant la eWimpy njengoba ngisebenza ngiyi-soft server ngenza ama-drinks mengenza ama-drinks lana ya ngwenza kahle futhi mina lade ngenza lawo ne-heart yabo lawo inhliziyo lawo uphi lawo ngiyengibone ibaliki eliqhamuka nenhliziyo mina ke bengenza lawo kamatike so ngim-good at my job yabo nje i-manager ne-staff bebengithanda okay ngiyathi ngiyabhema mina ngihola nge-fortnight every day phela kodwa fanele ngisupport le habit yami bengigcina ngingena mhlawumbe ko Mr Price ko Jet ngintshontsha lezi zinto ezincane mhlawumbe ngibuza usibani ukuthi yes awufuni mhlawumbe icathulo awufuni ini ibhlukwe athi hey size bangibuye nakho fast ngeke ukuhlezi ku right ngelinye ilanga ngaboshwa mengiboshwa ngiyafona ngifonela imanager yami ibiyade vele naye ayithe ifunani iayina la yayikwazi ukuthi uyatshontsha ngoba ngitshela nje ukuthi mina endaweni nje wonke umuntu uyangithanda yonke into yami ayikho umuntu ongayazi ugcina nje hey ngicina senginanetemu lami bethi awushongani ngithi uyasho nje ngitshela awu babe ngithanda nje kabi kwakunguphi ke phela sesixabana nale manager nayo ayithe ifuna iayina lasekhanda ngoba ngikhumbula kahle ngibanje kwakhona nalelo ayina so nje nayo uyayikhombekile ukuthi hey yize ngempilo izongisiza ifike isiphethe 500 rand ngithi meyokuthi ngoba kuyaye kubalwa izinto ezintshontshile mase beyithamza kawu2 mase khokhelwa lezo zinto and kulezi zinto angithathi mhlawumbe zaziya ku2 something so 500 wazokwanela mengifika lapha amaphoyisa sezangibhalisa bathi hayi ngizoxoxa eWestville leyo nto epolice station bathi hayi sengiyoxoxa enkantolo nje yabangayizwa nje indaba yami ngaze ngayo enkantolo mengifika inkantolo to a point ngiyayidina le ndaba ukuthi ngimfishane inkantolo uthi mina ngineminyaka emincane ngiyayinyusa iminyaka so angeke ngikwazi ukukhokha le bail amaspring umuntu omdala ongizophuma phansi esandla sakhe elinye iphoyisa lingithiphise lithi hayi bovuma khona ungeke uzokhipha imali ngabiza usisi wami ke usisi wami ngimdala kunaye kodwa ke ngokwesimo manje usemdala kunami ngokunomzimba ubuka nje yasaqhamuke manje ungazi ukuthi uyena omdala kunami ngabiza yena ke washo wathi hayi lo usanda ukubuya emakhaya bakithi ngiyamxhosela nje kanje kwathiwa ayisonikeze ni date ukuthi fanele ahambe la class ukuthi akwazi ukuthi afundise ukuyiphatha uyibona yonke hayi ngidedelwe kanjalo lo 500 ake singunikezwe ile manager semsebenzini as i loan okay mengiphuma sengishawa i-arrest embi njengoba sengiphumile sesiphumile udlulelana ke ngithi phela i-taxi vele meqhamuka eStiville izodlula pavilion la ngisebenza khona to Chesterville obvious fanele imali yakhe ngiyishiye la ukephi manje yazi i-taxi medani iyadlula nje ngayehle Chesterville ngijawu uyabona nje ngizokubona khulileka kusasa ngizofika naye emsebenzini hayi khulileka uyangena ngo9 emsebenzini okay fine ngayibhema yonke imali mengifika ngithi ethi imali bayithathile police station athi hayi ngeke qhamba manga ayikho le ngithi yazini ngiyasebenza phela mina la wena ungayibamba le mali yakho kancane kancane vele sekusondele le fortnight ukuthi ngihola angithi nje bade ngingekho lo 3 days lo ngiboshiwe so imali engizoyihola mhlawumbe yayila ko 700 800 how uzobamba u500 rand lo muntu wonke ungishiyela u300 rand iwona lo ukholetayo
no phela besiplana ukuthi uzothatha kancane kancane because hayi wonke kanjani usuyithatha yonke imali yami mina ngenze njani okay fine shiya ke idingo ke lezi ezinye nginazo nginengane na 9 months njengoba ngiyenza lento leyo ukuthi ngibe ngishopliftela eceleni ngenzela ukuthi kube yona imali engibhema ngayo le eyosemsebenzini kusupport ingane manje ngizokwenza njani ngo300 rand ngiyeza ukuthi ngiyadinwa don't umese phambi kwamakhamera ayimanager okay ke ngayeke emsebenzini ke lapho ke Nkosi leyo nto leyo na ngoba ngitshela ukuthi emsebenzini babengithanda iboss umphathi wesitolo mak deploy wangibuza ukuthi ngiyathanda yini ukuthi ngiyosebenza kwenye indawo ngingasebenzi ngingabe ngisasebenza kanye naye lo yami le manager le singasaba khona endaweni eyi1 naye ngathi ngiyathanda ubuye kodwa manje ngangabe ngisabuyela ngoba manje njoba ngangilaphana eWestville nasenkantolo ngabona omunye uguy lapha yani owako Clement kanje yabo manje lo guy lo naye nje washo nje indaba ukuthi siyazana elokishini ukusho ukuthi unabantu abaziyo ngasekhaya lami nangempela wafika lo guy mengithi ngiyaphuma emsebenzini fanele ngiyongena ngo9 ngakusasa hawu nangi lo guy uze kwabanye abafethu balapha ngasekhaya lo guy lo ubhuti wakhe udayisa ama drugs awu uyena ke lo baba enganyama wesibili ke lo yonke kanjalo ke angithi naye ngimbona ngisabhema angithathe ke sihamba saya eClement naye ngiloke ngimvakashela naye ngayeke emsebenzini kanjalo uyashesha ngoguy phela ngithi nje na professor uyabona kuba ngisheshe koguy ngidayisa ngomzimba ngithi ngiyangqona ngikhuluma iqiniso ngiyayincamela ukuthi at least ngithi ngiyathanda nginokuthi ngithi Nkosi yami exchange yes kodwa nje bathi ngitshela nje process khona leso simo esifikayo ngelinye ngoba phela bayaboshwa naye lo gwaya seClement waboshwa naye uma eboshwa naye ngabuya ngaze ekhaya usuhlala naye straight vele phela ngithi 9 months wasuyishonise phela ihlala noma nobaba leyo ngayishiya noma nobaba phela nje basengimitha lena lo guy lo odayisa ama drugs kuba uma wakhe ke bamnandi ke bayihlawula ke ingane ke sahlala naye bathini basiphuca ingane ngoba wayithini wathi ingane ayikhuluphali mina ngincela isibele ngana ama vitamini ngoba phela uyazi ukuthi ngibhemi ihunga asho uthatha umfana wakhe mina akangixoshe kwakhe wathi umfana ke mehamba kuzandile nami ngihamba naye sahamba ke sayoqasha komunye umuzi ke osimakhelwane wakhona besihlala nje eceleni ngoba eseboshiwe ngaya khona kubo ngasho ukuthi seboshiwe bangineza imali ogibela ngabuyela ekhaya kodwa nje uncamela nje ukuthi umuntu azadelekisha ikhala lakhe ngami Nkosi yami everything is exciting bathi mase eseboshiwe kodwa manje okumbi sengumuntu omumbi manje ngoba bonke labantu ade bengithanda babona ukuthi mina nginalo iqiniso kanti akukho kanjalo nama angingathina ngikwazi ukuthi ngingathi ngizoba neqiniso nami ngazange kube neqiniso kumina uyayibona leyo nami impilo yami ngingasho ukuthi ayibanga neqiniso from the way start yabo nje ngoba nami kokufanele nami ngingane nje ngikhule intombazane ngiyayidinga attention uyayibona leyo ukujabulisa ukuthi hawu wenza into enhle bakithi hayi ukuthi yonke into iyimali so nami ke ngazi ukuthi manje yonke into ukuze nami ngibe right fanele ngithole umuntu onemali uzongiphathela imali right uyayibona leyo nami ngize ngibe right nami so ukuthi omunye umuntu ufila kanjani ngalokho ngoba yena uma ngalomfana lo wazi watshela ngisho uma wami ukuthi nginenhliziyo embi ingane yakhe ngiyondlisa ingane engayona yakhe ngoba phela wagcina seyondla nayo lengane le ingayona yakhe leyo kuyona oqala yes phela ngithanda iqiniso lomfana yibo akekho futhi ongakaza zamthanda shem ngiqamba amanga ngoba khona nalo wesithathu ke Nkosi yami lo wesithathu kuyena ke lo ngiletha la eMaskandi ke professor wena ubathola phela abantu ababhedayo bonke angani ngoba ngitshela nje ukuthi lo omunye lo ngamthola ngoba lo oqala babengane ongangifunda naye njengoba ngangitshela esikoleni eprimary to higher primary esidome esikoleni uyabona
Meyisidomu ehlezi shuthi bengihamba ngigqokama nginehluzu mina bengizange ngisachaza kahle kuso benginehluzu ngihlezi ubaba wami ngihamba athi bengiyithende phansi ngihamba ngigqokama kanje bengibiza ngoma-battery ngomacokama ehlezi ngiphuca isinkwa sami yonke into ukudla kwami lunch yami yena lo mfana ngikhula naye behlala kubo kule ndawo sebakhela imixhaso manje kwakuyimjondo lokuqala khona lapha se-Chesterfield seJamani isidomo engafuna ehlezi ikopela kumina ngenkani yonke into. So mase sengifunda umatric sengiqedile ke sengiyofunda lapha ubuya ejele uke wangizwa ngithi wayibuya ejele ade gwetshiwe meyibuya ejele ngithi nami phela sengiyintombi angisacoka manje angisanazi ihluzi enje sengifaka nento emfishane kodwa ngisadlalela khona la ekhaya egcekeni ungibona meyidlula athi hayibo yawu classmate angifuna angisasho ukuthi manje wena farm girl wena engishaya lana engiphuca ukudla kwami usebona intombi manje usebona intombi manje akasaboni manje ufarm girl kanjalo ke ngimbona kanjalo ke sengimbona okwesibili otherwise ngangikade ngimazi ngisafunda isikole lo wesibili babengane ngimbona kephi kade ngiboshiwe njengoba bengisanqaba ukungifaka laphana ukuthi ngibe kwi-adults bethi angiye kwi-juvenile njengoba suke sisakhona sasemaselini sibuka nanje sabafana amantombazane hawu njani sisi hawu sisomuhla nje oboshelweni hawu shoplifting kanje hawu wena ubani hayi mina nguphumlani waseClermont kanje hayi sazana kanjalo ke kusiyama uxolele webhamu sazana kanjalo hayi ubhamu mina weClermont eItaly kanje hawu uyabazi WhatsApp eChesterfield ngithi athi hayi ekubuza ezinye izinja usengibuza phela ikhokho zakhe azofika ngazo mese ezobona mina esezotapa mina la Chesterfield uzongibona ngami nangempela waqala wabheka bona labangani bakhe ababuzi ngami ngoba ngitshela ukuthi nangasekhave ngifamous bangibiza ngomacokami bangazi Chesterfield nje mobuza ngomacokami bangazi ngiyasho nje akekho nje ongangazi washeshe wangithola shame bathi awushumazethu macokama we siyamaza ingazi nibonanephi athi hayi ngibone ePinetown kanje hayi thathana lo wesithathu ke ngimbona ngiphelezele omunye umngani wami waseChesterfield esibhema naye indoda yakhe iyahamba ebusuku ibuye ekseni uboshiwe lo wami ngithi lo waseClermont siyashayela amawashing ke naye ke mina so bengiyaye mekuthi sekuseni ngiyazi indoda yakhe ibuyile intatha mhlambe banemali ikhiphile emaroundini intshothe ebusuku ngiyaye ngihambe ngiyobavakashela ngikwazi ukuthi bangishayise bangibhemisa awuma ngithi ngiyafika ngalelo la ngekuseni hey uyabhuquza iarrost uyafa iarrost awuyini mama ngeni manje kwenze njani hayi akabuyile utange ngeke ngicabanga kuyombheka kephi ejobheni eMaskandi ngithi we lapha nje nathi ayibongeka asihambeni khululeka ayikithe ngizoyenza ongiqalekile kuyenze ukuthi angabuyi kanti uyihlangele eThekwini hayi sambe sipataniso 10 rand ukugibela eChesterfield sigibeleke sithi samileke khona singene kwakusala lapha emashoni enzansi abuzeke kwantu abamaziyo hayi basho bathi hayi bambonile kade ekhona usaphumile mhlawumbe usayophatha mhlawumbe uncane ukuthi unemali encane njengoba simile sibuza la usebona no homeline bakhe homeline bakhe uyena ke lo baba wengane yami ke wesithathu kuMathiwa wena usufike ubona indoda la phela hayi ukuthi ngibona indoda bakithi yona indoda ebona mina angani phela uyasi-introduce nje uyabuza umfethu ukuthi hawu andiswa ubani lo sesohamba naye hayi uzandile hayi mina nguMathiwa abafana nje basibabona nje baphuma kuyibambela inkunzi bayihluthela basahlinza omunye uholethi laphuma nezimali angani siqalekile phela thina hayi sesizokuma sishaya ismile esikhulu niyabhema hayi bo obvious siyabhema nje basilana osabe sifunani eMaskandi hawu siyabhema amadamo hayi yabo nihlalaphi hayi Chesterfield hayi okay sesiphiwe 50 rand bokugibela sesiphiwe ihunga hawu ngakusasa nibuya hayi showcase sesiyabuya sekuzwana kanjalo usezizwana kanjalo hayi yena ubenenhlanhla ke lo waseMaskandi ngoba wangisusa la eMaskandi ngokuthi indawo yokulala la lale mikanye yazi indawo yakho nake kanti ePoint unomngani wakhe kuthiwa ayo ePoint kunalezi indawo lezi zo 60 rand zo 40 rand nane round ke bisamvuma ke ubene usaqhama sephethe laptop amafoni awu2 yabo imali bekhona sikwazi ukuthi sikhokhe into yasimuvisa la eMaskandi indawo yokulala so besigcina siya ePoint ke sagcina nje abantu abaningi la eMaskandi beyazi ukuthi ngiqhamuke ePoint kanti ngafikela khona laqala eMaskandi kona uthi bona bangazi namanje beba ngibize ngonyuwani ngidinwe kuze kusho khona abanye abafethu uthi hayibo nodala la eMaskandi dada afika kona uthi ufika hamba kajwayele ukuhlala so nje ubenganankinga yena shem naye kuseboshiweke
hayi aboshwa amadoda akho phela afanele ashaye phela imake professor into mekuthiwa uyayenza ngalendlela le nama results akhona azoqhamuka njalo uzoboshwa uma uphanta kakhulu uma uyiskawoti ungaphanti ungeke uzoboshwe uzoxosha amakadibhoti angisho ukuthi wrong amathini nani okay fine avundana ukuboshwa ijela limnandi yabona leyo kodwa ke umuntu wesifazane onjengami ngake ngisho kade ngitshela umuntu umfethu ekhaya ethi ngeke mina ngikhathele mina amantombazana abhemi ihunga hawu yini mfethu awaneliseki yeyi umuntu abheme sibheme asinene ubheme 1000 mase sibhemile 1000 saliqeda lonke ephi aqala ngitshela ukuthi ulambile ube ngasho ngale le 1000 leli salibhema sisaliqala 1000 yebo athi ufuna imali yokudla ngimnikeze 50 rand okudla mase sengihlanganisa nama outcomes thenga lawo magunya leyo drink usebethumela igubhu kanje usefuna ukuthelelwa usefuna ukuhleshuleka abafethu babone ngazi uthini angimnikeze imali yokudla kanti cha le 50 rand uvalele ukuthini aphinda abheme kodwa ade ngimbhemisa asaneliseki ngize ngamtshela ngathi hayi nami ngumuntu wesifazane nje ngifuna iqiniso i-drugs asaneliseki bese nambe sihlezi sixabanela leyo nto leyo naye lo boshiwe mathi ukuthi hayi awudeli wena i-drugs nje ulithanda ngalendlela le yini umuntu wesifazane into meyenza ngathi i-drugs angalibhemisisa ngiyayibona leyo angifuni uqamba amanga ngoba ngisho ukuthi ekhaya lami professor ngeke ngize ngidlale ngoba bazali bamsheme imethadone mhlawumbe sebethenge kathathu noma ka4 I think kathathu usisi wami omdala ongazalwa kunosisi wami ozalwa uma wami ongazalwa ubaba wami ngiyacela ukuthi uma wami omthola engakushadi nobaba wami umdala kunami uyasithanda shem wathi uzongithekela imethadone wangithekela zaba u2 njengoba kuyile isikhathi zecorona ku lockdown ngayeka ngangiyekile lapho ukubhema sengiphuzela utshwala awu ku right nje wangiyekisa ukubhema usisi wami engiphethe kahle ngase ngiphathe ngisho ifone ugel ngisengugela impela nayo ke indaba ke isukaphi usisi onganginokumshayela amawashing ngimwashela amawindi sometimes uyaphuza utshwala usezothi sesiphuza namaphara asigada amafoni ethu njalo hleze senaleyo nkinga nje leyo anganutshwala lo uyabaza ukuthi mosudaka otshwala nengqondo ngazi ukuthi ibuye icabanga into yamanje ngiyayicabanga ikusasa ngisuke ngimwaqazisa ke lapho ke Nkosi yami elimala Nkosi yami melimala ku professor ngalendlela leyo ukuthi nenkantolo ihlungu leyanto melimala ibuhlungu ngempela professor leyanto ngoba manje ngifela lo muntu ngimshayela ukuthi ungibiza ngephara uthi macothoza athi batshela ukuthi ngiyagcokama njalo mengidlula uzothi macothoza macokama macathama iphara leli enene sesiphuza namaphara sontshotshelwa njalo nje uhleze nginake ngithatha kancane lo ngingamnaka sisamayo ngamnanga awungelinye ilanga ngimtshela hayi wena usungijwayela kabi shuthi ngawona lapho hayi uqhamuka ngixavuna ngenwele ngikhona njengoba nganayo inwele nje umozo uyibamba nje uyiqinisa kubhlungu kabi ngithi hayibo athi wazasolwa ngoba ngisho nomakhelwane bakho kwakungakubo lapho omakhelwane bakhe ibona bamba ongikhulumela ekhaya lami ubaba ethi nje akayingeni yokuthi ngihlezi ngishaya abantu wena unenduku cha ke ngize ngiqambeka amanga eningi noma anginayo induku professor ngiyigwala kodwa nenkantolo yashathi shuthi nama anger issues abuyela kephi nama anger issues ukuthi ngikhule emncane ngibona igazi behlezi bele ubaba wami noma wami so ngazi ukuthini ngingabe umuntu ayikho into esolve izinto ngaphandle ukuthi fanele ngimbone ephuma igazi lo mama ngoba nje bese ubaba wami akayingeni eyalo sisi lo walimala kakhulu nje la ebusweni akayingeni ukhathele imina ngaqala ukuboshwa ngina 17 years sibangabani ubaba wengane lo oqala wade ekutshela ngayo yangithi ubephuma ejele kanti mina ngazi ukuthi before eboshwe ubeyade ejula nomunye usisi wakhona phela Chesterville incane wakhona lapha ngasekhaya omdala so meyeza usisi ukuthi hayibo umfana wakho usejula nami eze futhi mina ngilindele ukuthi uzongilwisa noma athi hayi wemthathe bengivele ngingasamfuni shuthi mesebona ngokuhamba ngesikhathi uthi hayibo siyibambe kahle nogayi nangu ngigqokisa namagolide osekhona nanesisi esivelayo aqala ngitshela ukuthi unengane naye iphi ingane hayi khona ngazi yayapi njalo nje usenokuthi angikhulumele into engingazizwa kahle hayi ngisheshe ngimsheshise nje naye isheni mengimsheshisa angibophe ahlohlo yibona labantu bangasekhaya athi hayibo mbophe vele babakho unemali uzomkhipha ejele nangempela ayangikhipha ubaba inkantolo thiwa nje ayithathe attempted murder lo athi inkantolo yathi inkantolo ngeke lo muntu una 17 years lo muntu amlimazile una 28
uyabona ukuthi kushuthi ingane beyenza into engayazi icela simpheni nje noma leyo bhelike at least ngoba naku ukhona noma wayekhona nobaba nosisi wami naye futhi uGayi wayekhona waze washo ukuthi akasukumi yahleka inkantolo wathi uyena lo khulusuka umuntu omncanyana ngomzimba yahleka inkantolo kwathi wawuyela lo wathi manje into eyayisiba inkinga kwaqala lapho professor kodwa ke kwaphinda futhi usisi wami waletha omunye umngani wakhe usisi wami ngoba tshela ukuthi akabhema ama-drugs uyaphuza utshwala mephuza utshwala uney'ngane manje ezosisi usisi wami lo mncane nginami lo kwakuthiwa uzobodokotela njengoba ney'ngane eziwu-6 usenabangani unabangani unomngani nje okuthiwa ukhani lo mngani wakhe lo unokufika lala ekhaya mhlawumbe avakashe nje isonto lonke angazi noma akasanda bazali yini ukhani kodwa nje uyayisebenzela nje ubesebenza Mr Price right singanankinga nayo kusho ukuthi wayengipretenda ngase into esengicabanga manje le kusho ukuthi wayengipretenda lo ngoba nangu wawezinto waqala wathini wathi uselahlekelwe iwashi lakhe angithi mina ubhema ama-drugs la ekhaya athi sewashilahlekelwe iwashi the whole day ubaba athi ngizolikhokha lelo washi yabona-ke usutshotshela abantu abavakashela ekhaya ngibonisa nabantu washacima angangingekho right lonke lolo suku ngakuthatha ekuseni ngilele ngivuswa uma uthi akulona leli washi lela duthi intshontsho uzandile wena uyambona uyagqoka iwashi ulibeke phezulu kwe-dressing table akulona leli washi lela duthi wena ntshontsho athi ngitholile beliwe ngale kwe-dressing table athi awushongo ngani pho ngoba uzandile kumanje akekho right ubaba wakho umdinele ubeka ifoni la asha phone futhi waba inhlanhla nje ngoba kula amabhathini wena professor ngangithi ngifuna ukuthatha isiqobo ngathi mina ngitshontshile ngiyithatha nje 99 into ngiyayithatha ngiyoyidayisa ngabe ngiyithatha ngihamba nefoni yakhe ngiyoyidayisa to a point watshela ubaba kwathi ubaba uzoyikhokha ngosuku lalizokhokhwa ngayo ifoni ngangimlinde namanzi ashisayo namanzi angcolile ngathi wozo uzongena uzoyithatha le mali ngabe ngibatshela zonke indaba zathi wena baba uhlukana nalento yakho ukuthi wonke umuntu mekuthi uyifunela ukuyithathela imali la kuwena athi uzandile uthatha ukuthi uzandile uthatha ukuthi uzandile njengalaba nje khona nomalume ongasekhaya nje umalume ekuthiwa umalume wangempela kodwa ngokuthini uthanda ingane ezincane ubesebenza nje ependa ukupendela abantu waqala wakhwahla usisi wami shothi usisi wami angazi noma wamkhwahla noma wamvulela noma nangazi ngoba wamiyeka yena wakhwahlwa yimina ngamkhwahla kokuqala kumkhahla phela kumchutha ukuthi umuntu umchuthe uyakwazi ukuchutha uthi ngiyakwazi ukuchutha ukukhwahla kodwa ukwazi okay besimkhwahla ke lo malumeke hayi lo malume lo ohola ngo-fortnight ngoba anginikeza ikhadi lakhe uncengile phela anginikeza ikhadi lakhe wonke u2.5 wonke wathi angikhipha 200 rand wonke u2.5 wonke ngawo lo sengimcashela ke njalo lokhu ufike ekhaya ngicashela azabuza umathawu ngoba enene awuyena umngane wazandile ufunani kuyena athi hayi manje ngangimbambisa ikhadi lami ikhadi lakho lalifunani kuyena ngidane ngithi hayi lo othi ngitshela ubaba ngithi we baba laba bantu abadala ubaba abalobethi uzandile ngimthumile wabaleka nemali yami uzandile untshontshe ifoni yami noma ubani obabuza ukuthi untshontshe ifoni yakho ungene ubezofuna endlini yakho eze ebaleka nekhadi lakho lifike kanjani awubusakubuza lokho wena baba umetana ugqatshe nje ukukhipha imali lona enginikeza ikhadi lakhe yazi ubefunani ubefuna ukulala nami wadina ubaba wami wathi nje ungabusaphinde ungene la usisi wakhe wathi mina nginenhliziyo embi kwasha wena ngidla yonke imali yabhuti wakhe kwasha acima ngithi awusambuzi yena ubhuti wakho yayibona leyo nto ukuthi sithatheka kancane ngokuthini sibheme drugs mina ke angifuni ngiyayisebenzisa leyo advantage ukuthi ngoba vele wena uyazi ukuthi mina ngifuna ukukhona nawe uzothatha ngale ndlela ongithatha ngayo nami ngizogila ke ugilela yebo ngoba ngiyazi vele ukuthi nawe ufunani lento uyifunani hayi phela ukuthi uyayithola noma uyithola sometimes angazi kukabili hayi so yabona manje okay fine manje ngihlala lapha yana eMasterbisini uGayi lo owamba bengane yami lo boshiwe engakoboshwa ubesengenzela nje amadrama engakwazi kuprofessor athi uyahamba uya eroundini uyophanta ngihlale ngimlinde bafika abangani bakhe hayi bosebuyile usibanibani hawade isikhathi manje nje nayo thotlipha hawe imali yokubamba umoya nje leyo ungakafikanga kumina thiwa ayibona nje ungale uyacotha uyathinga ibhadi ukuthinga kusuda umhlaba ngenqindi uyathi ayibo ngimhlabe kuphi ngenqindi ngoba phela ngizobuka abantu ukuthi siyangicashela nami ngone ngishaya ngathi angimboni ongizombamba ngothi angabuyi ehamba ubusuku bonke
hayi ngagcina ngimtshela ngathi hayilalela guy vele wena nje awulona usizo la lutho kumina kwayengane isekhaya lami right wonke vele ingane zami ubaba ngane yakho naye hawu angani phela nje ngikutshekile sengiyakhumbula phela isikhotheni manje usikhotheni cha phela yazi ukuthi enene wena professor ekhaya lami ngoba ngitshela ukuthi noma ngathiwa ena akusilona ngathini kodwa ngibuye ngiunderstand manje uma wami akazange azabe noma akamazi uma wakhe ngoba naye ubabeke kamtshela ukuthi mina ingane yomfana ngabe ngiyakwazi ukuthi ngitshele ukuthi yenze njani ingane zamantombazane lezi wena ufanele ngabe uyayitshela ukuthi azenze kanjani akwenziwa kanje ngibuye ngiunderstand ukuthi naye akazange azabe nomuntu wayemfundisa ngokuyiphatha yayibona lo akazange yena nje wazi ukuthi ingane yakhulisa hambe esikoleni ihambe ifunde qeda ukufunda ithola okunye isebenze yayibona leyo nto ngoba ngisho nezinto zasesikoleni ekuthini isiZulu okufanele ngibuze ekhaya wayengakwazi ngangigcina ngihambe ngiyobuza amakhelwane so ngiya-understand okwakhe kakhulu into nje engayi-understandanga kakhulu ukuthi-ke yini abe nokuthi manje uyaphuza i-stress yimini i-stress yimini ngemphathisa nge-stress kanjani ngoba ngisho amakhadi ey'ngane ngiwashiya kuyena yonke into okay fine ngokuthi sengikhulisele iy'ngane angi-understand mhlawumbe ilesi stress angazi kodwa ngibuye ngiphatheke kabi ukuthi ngcono angihambe ngoba wake wathi bezongilanda la edrobheni bathi bazongithengela at least ngiyibhemele ekhaya lento kungahlali la edrobheni ngeke ngikwazi ukuthi nginey'ngane ey'ncane ngiyisinkwa ngithatha imali yesinkwa kunikezwe mina ngizobhema ngeke so ngahamba-ke njengoba ngikade sengishiya nalo gayi-ke lo kanti usezoboshwa-ke ngase ngabona lo gayi-ke lo omunye futhi hawu professor ngithi nje ngichazelile mana-ke ibambe njama isikhathi esiphelile hawu ngeke lalela sesiphelile isikhathi abantu if bekufuna for part 2 siyacela bebhale kwi-comment box if ufuna usisa kubuye ezoshow part 2 ufake imibuzo sicela kube nemibuzo ozoyibhala lapha ngaphansi ukuthi yini ofuna ukumbuza wona yabona mina engicela ukungilungisela wona ngicela ungilungisela ukuthi angithoni usuyiyeke kweze kwakathathu yes uma kubuya sifuna usitshela ukuthi oqala wawuyeke kanjani uzokwazi ukuthi usize nabanye abafisa ukuyiyeka kunemibuzo abantu abazokubuza wona leyo mibuzo ngiyobuya iyayekeka futhi kwangempela okay so buya nje manje isikhathi esiphelile it's 40 minutes nina bendla nje noPapa eKhandakamenzi siyacela uma usubuke wazofika la uma ungaka subscribe ujoin ne-membership siyabonga kakhulu azingicasula nalabantu ababanga isicefo somsindo lapha yabona yes